يا منور قلبي نورني بنور الإيمان. Allah beri terang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati lun terang, buka kandang nur imani. Hati pengeban cermen, bameneen sinurani. Hati pengeban cermen neberi berdoa ya Rabbi. Neberi hati lon berpengah, neberi berdoa kalam ilahi. Neberi taufik dengan ilham, berilun faham dum hadis Nabi. Neberi mufhum hadis sahih, hadis dhaif belum tukri. Menencilam yang perle bajiti pele wahabi. Ilmu fiqah neberi lun fam, bedah jalan dum kaul mahalli. Kitab mahalli sabah syarah, منها الفقه إمام نووي عالم فقه لم تمام dengan sufi. Salah sidra waliyullah mukasyafa alim rabbani. Neberi bejut lan bertuafah, kitab nihayah belum tukri. Dua kitabnya cukup asah dalam sejarah mazhab Syafi'i. Menantilam Fathul Wahab, Mu'nil Muhtar Khatib Syarbini. Kitab fiqah lam yang lain, Fathul Mu'in Al-Malibari. Berjalan berilmu tasawuf, lempan beroeh ya Ghazali. Tipe hatinya beri berjiuh, sifat jasus dan sifat dengki. Sifat batin maksud yang tiploh, neberi berjiuh wahai ya Rabbi. Berterang hati lun lagi suluh, Imam tasawuf Junaid Baghdadi. Ilmu tauhid neberi lun fam, beruh jalan tauhid asy'ari. Belun fam kalimah taibah, yang kagak surah lima turidi. Menencilam ilmu ma'rifah, mukasyafah dalam qalbi. Jalan geja awliya Allah, lam tariqa ulama sufi. Neberi ji'ah yang bid'ah, faham Syiah dan Wahabi. Jamaah tabligh kedai berjiput, kedai mulaud ulang Hindi. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Berperkenan ban bandung doa berkat Nabi
Sayyidil Akwan. Amin ya Manan, gumu bahagia.